Uyephi unembeza enginandiso omunye umfethu uthi ukufa sekumbambe ngamakitangu nomhlaba usungehlule nani ngibonile usehamba imitholampilo nabalaphi bendabuko kodwa lutho ukuthola isisombululo ngahlangana nesinye isalukazi sihamba sidondolozela ngathi uxolo ntombi endala konakele pha ungisike lokhu elijikayo uthinta nomntanami ngalesi sibani sami ngikhanyisela sonke isizukulwane sesizukulwane saphangalala ngokukhulu ukuphazima kweso ngithi mabalale ngokuthula nangoxolo lapho ngasho lamazwi omuntu omdala uyakhala zakobhoza ukhihle sikanandi isilo uthi simbani simbungoti singawulali ababulali benyathi balela ucwayimbane Kanti salokhu sivika inhlamvu kanti kwenzenjani kulo mhlaba sisabathe siyathandaza kumdala kodwa impendulo ayiqhamuki kanti kwenzenjani kulesizwe sakithi siyakhuleka baba phendula imithandazo yethu